bahereye kuri Barafinda bwa mbere na mbere akibona abanyamakuru binjira mu rukiko wabonye ko ku masura mu ishati ijya kuba umuhondo n'ipantaro bijya gusa ariko itari umuhondo ipantaro n'inkweto bijya kugirana ibara. Barafinda yatubonye aramwenyura ubona ko yishimiye ko abanyamakuru baje gukurikirana urubanza aregwamo na bagenzi be bane. Barafinda baramubaza bati urabivugaho iki kuri ibyo ubushinjacyaha buvuze? Barafinda ati turifuza ko urubanza rwacu rwaburanishirizwa mu ruhame twese duhari nk'inteko ya rubanda namwe muhari mu kubona ati mu mugambi wo kubona ubutabera muri demokarasi yihuse. Muri ya magambo akunda kuvuga ati muri demokarasi yihuse. Hanyuma uwitwa Tumukunde Juma nawe yavuze ati mfite abashyitsi bavuye muri ambasade ayavugaga ni ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kigali mu Rwanda, kubera ko uyu nababwiye ko ari umudiaspora wabaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati bavuye muri US Embassy baje kumva uru rubanza mu nyungu z'ubutabera. Umucamanza ati mu nyungu z'ubutabera mwabareka bagakurikirana imigendekere y'urubanza bakamenya n'ibyaha ndegwa. Uyu muhango wo kuburanishiriza urubanza mu muhezo cyangwa imanza mu muhezo ni umuhango uteganywa n'ubutabera, n'umuhango uteganywa n'amategeko, ariko kwa kundi abantu batabura kuvuga abashaka kugira ibyo bivugira bakimara kuvuga ko urubanza rwa Barafinda rubereye mu muhezo rugiye kubera mu muhezo, tugasohoka hanze hatangiye kumvikana abantu bajujuraga bagira bati buriya Barafinda agiye kuvuga ibintu biremereye. Niyo mpamvu umucamanza buriya ahisemo gufata urubanza rwa Barafinda akaba arushyize mu muhezo. Bakunze ibiganiro byacu kuri Bagirusa official, ndabaramukije ndaje ngo tuganire muri ya makuru ya politiki, ububanyi n'amahanga na diplomasi, ubutabera, umutekano, ubukungu, imibereho myiza n'ibindi. Mbaramukije mbazaniye inkuru yo mu butabera, urwego rw'ubutabera ku rubanza rwa Bwana Barafinda Sekikubo Fred, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Kuri uyu wa kane tariki ya 19 z'ukwezi kwa 2026 nibwo Barafinda ari kuburana, ariko ubwaburana bwose urubanza rwe rushyizwe mu muhezo ariko byacaga amarenga. Kubera iki bugira muti nshobora kugira nti byacaga amarenga ko urubanza rwa Barafinda rwagombaga gushyirwa mu muhezo n'ibintu bidatunguranye, kuko bwa mbere na mbere twageze ku rukiko nka IB official yageze ku rukiko saa 2 kwinjiza imodoka mu mbago z'urukiko ntabwo byari byemewe, kubera ko umutekano wari wakajijwe. Umupolisi yakubazaga niba ukora ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ruri mu Kagarama mu murenge wa Kagarama, yasanga utahakora akakubwira ati buparitse hanze kugeza saa 3 zigeze nabwo ntabwo twabashije guhita twemererwa kwinjira, harenzeho nk'iminota iri muri 15. Hanyuma gato mbere yuko twinjira mu rukiko, umupolisi barabapolisi benshi ku rukiko, abapolisi umwe aratubwira, nari n'uwitwa Pastor Claude, aratubwira ati muwe muretse ntabwo byemewe, hari oda yuko mutari bwinjiremo, ubwo n'ugutegereza andi mabwiriza. Kenshi twagerageje gushaka kwinjira niko batubwiraga, byabaye ngombwa ko batubwira umwe wo mupolisi wari uri kuburinza atubwira ati murebe afande, ubwo yavuze afande uhita wumva umupolisi umukuriye
Didier wari mukuru ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro wabonaga ko yari DPC niba abapolisi uyu nguyu uhagarariye polisi ku rwego rw'akarere. Ubona we twagerageje gushaka kumuvugisha ariko ntitwahita tumubona nyuma yo kuzenguruka ku rukiko. Ariko mbere gato hari ukuntu Pastor Claude kwa kundi yiyaranja yavugishije ubakuriye bose, hanyuma ubakuriye mu buryo bwo gutebya atese byaba byagenze bite, mwagiye kureba umusazi aho yavugaga Barafinda. Pastor Claude kwa kundi nawe azi kuganira ati tabwo se twamwita umusazi gute, byaba ari ikibazo abaye ari umusazi ubwo twarereba n'abantu bamuhaye ibyangombwa by'uko ari umuntu muzima mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka mu mwaka 2024 mukivuga ko bwana Barafinda Sekikubo Fred yari mu bantu bashakaga guhatanira kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Byarangiye rero uwo mupolisi ubakuriye bose avuze ati nta kuntu mwaba mutari bwinjire kubera ko nta yandi mabwiriza hari kiretse arabaye ari urukiko rwatanze ayo mabwiriza. Byarangiye nanone uwo DPC w'akarere ka Kicukiro aje adusanga aho twanyagirirwaga aho ku rukuta ku rubaraza rw'urukiko ati ko mutinjira amagambo arimo siyasa ati ko mutinjira mwikundiye imvura se, kandi yabibonaga ko turi kunyagirwa kandi ko twashaka kwinjira, ahubwo ko nawe yarazi ko ayo mabwiriza atari yemewe cyokora baratwinjiza. Nyuma yo kwinjira umucamanza yahise atangaza ko hari urubanza rw'inshinjabyaha ruregwamo abantu 5 kwisonga hari uwitwa Barafinda Sekikubo Fred ari nawe wavuga ko asa naho ari we urangaje imbere iri tsinda, kuko mu bantu 5 urabona ko Barafinda niwe uzwi cyane. Hari n'uwitwa Nkezamihigo Japhet, hakaba kandi uwitwa Patrick Mazimpaka azwi ku izina rya Karabo K'Imana. Hakaba uwitwa Tumukunde Juma uyu n'umudiaspora w'uma muri leta zunze ubumwe za Amerika. Hakaza n'uwitwa Nizeyimana Didier na hanyuma habanje kuba ikibazo cyo kuba abanyamategeko babunganira bafite abo bunganira mu mategeko bari batinze. Uwitwa Nkezamihigo Japhet yavuze ati wanjye unyunganira mu mategeko, umunyamategeko unyunganira mu mategeko ati ntawe ndi kubona. Hanyuma muri public kwa kundi abantu babicaye mu rukiko humvikanye ijwi ry'umugore byumvikana ko ashobora kuba ari nk'umugore we cyangwa se ari umuvandimwe we, avuga ati ari mu nzira, ariko akarivuga mu ijwi ritageraga ku mucamanza, akavuga ati uwo munyamategeko ari mu nzira. Hanyuma Nizeyimana Didier we yahise avuga ati umunyamategeko wanjye bambwiye ko ari mu nzira, atariko natinda njyewe ndiburanira. Noneho umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ruri mu Kagarama yahise avuga ati ntabwo twakongera gusubika urubanza ubugira kabiri ku mpamvu z'umwavoka wawe. Mazimpaka Patrick na Barafinda bo bahise bavuga ko biburanira. Mu gihe kitarambiranye twagiye kubona tubona uwo munyamategeko wa Nizeyimana Didier arinjiye aratambuka yegera imbere. Nibwo rero ubushinjacyaha, ku ruhande rw'ubushinjacyaha hari abadamu 2. Naje kubonamo umudamu ukuriye urwego rw'ubushinjacyaha hano ku rwego rwisumbuye, urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Umwe mugenzi we yahagurutse asaba umucamanza ati bishingiye ku mategeko mu manza z'inshinjabyaha, mu miburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha, ati mwashingira ku ngingo y'131 aho urukiko rushobora gufata icyemezo hanyuma urukiko rukaburanishiriza urubanza mu muhezo.
ariko ubusanzwe nk'uko umushingamateka yabiteganije baravuga ngo la justice rendue au nom du peuple, ubutabera butangwa mu izina rya rubanda, bivuze ngo akenshi iyo bibaye mu ruhame rubanda ruhari nibwo biza kuba bigendeye neza ukurikije iryo hame ry'amategeko. Hanyuma umushinjacyaha aravuga ati uru rubanza bitewe n'ibyaha, uburemere bwabyo, ibyaha by'ubugome bishobora guteza umutekano muke, kandi harimo n'ibyaha bigize ibyaha by'imbonezabupfura. Bahereye kuri Barafinda bwa mbere na mbere akibona abanyamakuru binjira mu rukiko, wabonye ko ku masura mu ishati ijya kuba umuhondo n'ipantaro bijya gusa ariko itari umuhondo, ipantaro n'inkweto bijya kugirana ibara. Barafinda yatubonye aramwenyura, ubona ko yishimiye ko abanyamakuru baje gukurikirana urubanza aregwamo na bagenzi be bane. Barafinda baramubaza bati urabivugaho iki kuri ibyo ubushinjacyaha buvuze? Barafinda ati turifuza ko urubanza rwacu rwaburanishirizwa mu ruhame, twese duhari nk'inteko ya rubanda, namwe muhari mu kubona, ati mu mugambi wo kubona ubutabera muri demokarasi yihuse. Muri ya magambo akunda kuvuga ati muri demokarasi yihuse. Bageze kuri Mazimpaka Patrick aravuga ati, ari nawe mbibutsa ufite ubumuga bw'uruhu cyangwa ababazwi nka nyamwera, aravuga ati njyewe ku bwanjye urubanza rwabera mu ruhame twese duhari. Hanyuma uwitwa Tumukunde Juma nawe yavuze ati mfite abashyitsi bavuye muri ambasade yavugaga niyi na ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kigali mu Rwanda, kubera ko uyu nababwiye ko ari umudiaspora wabaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati bavuye muri US Embassy baje kumva uru rubanza mu nyungu z'ubutabera. Umucamanza ati mu nyungu z'ubutabera mwabareka bagakurikirana imigendekere y'urubanza bakamenya n'ibyaha ndegwa. Umucamanza nta kujya kwiherera kwa kundi inteko ijya kwiherera, yavuze ati mu nyungu z'ubutabera n'umutekano w'igihugu urubanza rurabera mu muhezo, haraburana, harumvikana, haraba hari inteko iburanisha igizwe n'umucamanza umwe n'umwanditsi, haraba hari urwego rw'ubushinjacyaha rugizwe n'abashinjacyaha babiri nababwiye, haraba hari kandi abaregwa n'ababunganira ndetse na bamwe mu baregwa biburanira. Birumvikana abandi basabwe, abandi twase dusabwa gusohoka twese, tutitaye kuvuga ngo umunyamakuru waturutse muri ambasade. Twese bahise baduha isinde, amategeko arubahirizwa, urubanza rubera mu muhezo. Uyu muhango wo kuburanishiriza urubanza mu muhezo ubusanzwe uteganywa n'amategeko nk'uko natangiye mbibasobanurira. Hagati aho ariko reka mbanze ntumikire abadutumye, baragira bati abafite ibibazo byo kudatera akabariro, ababaswe no kwikinisha, abafite ibibazo by'imyuka mibi, diabete, umuvuduko w'amaraso, abagore batakigira ubushake, mugane muganga Rugema akorera Nyabugogo mu Nkundamahoro. Muhageze mwamubona kuri telefone 0782712849 cyangwa se 0727568101. Hanyuma namwe mushaka ko mwadutuma tukabatumikira, amarembo aruguruye ku biganiro bya Bagiruwubusa official. Uyu muhango wo kuburanishiriza urubanza mu muhezo cyangwa imanza mu muhezo n'umuhango uteganywa n'ubutabera.
n'umuhango uteganywa n'amategeko. Ariko kwa kundi abantu batabura kuvuga abashaka kugira ibyo bivugira, bakimara kuvuga ko urubanza rwa Barafinda rubereye mu muhezo, rugiye kubera mu muhezo, tugasohoka hanze, hatangiye kumvikana abantu bajujuraga bagira bati buriya Barafinda agiye kuvuga ibintu biremereye, niyo mpamvu umucamanza buriya ahisemo gufata urubanza rwa Barafinda akaba arushyize mu muhezo. Akenshi n'abantu wenda batamenyereye iby'ubutabera baravuga bati buriya bagiye kuruburanishiriza mu muhezo kugira ngo rubanda rutamenya ikijya mbere. Ibyo biteganywa n'amategeko, uretse kubabwira ibyavugirwaga hanze y'urukiko. Hanyuma kimwe mu bintu mu magambo yagiye acaracara ku mbuga nkoranyambaga, kubera ko Barafinda n'aba bagenzi be batanu, bose hamwe batanu, baregwa ibyaha bakoreye ku miyoboro ya YouTube itandukanye. Barafinda yumvikanye avuga ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igihugu cy'igihangange gikungahaye ku madolari, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikungahaye ku mabuye y'agaciro, byagera ku Rwanda ngo rukungahaye ku bwicanyi. Abantu bakibaza bati u Rwanda mu myaka 31 rumaze ruvuye muri jenoside, kumva iyi ntero ya Barafinda avuga ati u Rwanda rukungahaye ku bwicanyi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikungahaye ku mabuye y'agaciro, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu gifatwa nk'umupolisi w'isi, gikungahaye ku madolari. Bati ibi ngibi bishobora guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, bishobora, nubwo ntararunguruka muri dosiye yirebwa Barafinda na bagenzi be, ashobora kuregwa icyaha cyo kwangisha Leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga, kubera iyo declaration cyangwa se ayo magambo yavuze. Barafinda yatawe muri yombi ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa mbere. Ahubwo twajyaga tuganira tukavuga tuti urubanza rwa Barafinda nibatinda kuruburanisha biraza kugwa mu murongo wo kwica amategeko, kuko ugeranije n'igihe Barafinda yaterewe muri yombi amategeko yari kuba yarishwe. Kumbe umucamanza yaje kugaragaza ko hari n'ikindi gihe Barafinda na bagenzi be bagejejwe imbere y'ubutabera, biba ngombwa ko urubanza rusubikwa. Barafinda bariya batari bafite abanyamategeko bavugaga bati abanyamategeko bacu ntabwo bahari, kandi ni uburenganzira nakwita ntayegayezwa bwo kuba umuntu yaburana yunganiwe mu mategeko. Ikiza kuba Barafinda mu 2016 na 7 Barafinda yagiye gutya ubwo abantu bashakaga guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu, bari kujyana kandidature zabo kuri komisiyo y'igihugu y'amatora. Tugiye tubona umuntu witwa Barafinda arahasesekaye.
ahasesekaye ni umuntu benshi batari bazi n'itangazamakuru ritari rizi. Bagiye kubona babona ngo ariko ubwo umwe mu bakomiseri bari bagize komisiyo y'igihugu y'amatora hari ukuntu yatubwiye, ndibaza icyo gihe hashobora kuba hari hamaze gutangwa kandidatire ya Bwana Frank Habineza mu ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije. Umuntu wo muri komisiyo y'amatora aratubwira ati mube muretse gato, hari undi muntu yatubwiriye hanze, hari undi muntu ugiye kuzana kandidatire. Niho Barafinda yatangiye kuvuga ngo azanye impamvu zirenga 200 zimwemerera kuba yategeka igihugu cy'u Rwanda, akaba yakwiyamamariza kuba perezida wa repubulika. Bagenzi banjye mu gusesengura nagiye mbona bavuga bati wagira ngo ni ikintu cyari cyapanzwe mu cyo bise mu isesengura bakoze, baravuga bati iriya ni projet Barafinda. Ati projet Barafinda yaje imeze nkaho yarije kuzimya abandi bakandida, kuko uwo munsi ibintu byabaye babonaga ko itangazamakuru ntabwo ryari gitaye kuri ba Frank Habineza nabo ba Diane Shima Rwigara. Reka bahise babavaho bajya kuri Barafinda. Mu bihe bitandukanye tugiye kubona tubona hatangiye kuzana asobanura amahame avuga ati ni gute ubutegetsi bushobora gufata ubutaka bwa rubanda, umutungo gakondo kanani y'abanyarwanda, umutungo umuntu akawusorera. Ibyo nibyo mwagiye mwumva. Barafinda yewe agakunda kumvikana ku mbuga nkoranyambaga mu magambo akakaye avuga ko ubutegetsi buriho bwanze ko yiyamamaza kubera ko ngo bwari bufite ubwoba ko ashobora kubuhigika mu matora y'umukuru w'igihugu ya 2017 yarateganijwe, yaje kwegukanwa na perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Nkabibutsa ko mu mwaka wa 2017 hiyamamaje Bwana Philippe Mpayimana ndetse na Bwana Frank Habineza, ariko bikarangira perezida w'u Rwanda Paul Kagame abahigitse. Byarakomeje mu mwaka wa 2021 Barafinda ibiganiro bye birushaho gukaza umurego mu buryo butunguranye. Abantu bagiye bumva Barafinda urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB ngo rwamufashe rumujyana Indera kumupimisha indwara y'uburwayi bwo mu mutwe. Nyuma gato Barafinda avuyeyo aza, ndabyibuka ubona yambara imyenda itakimukwira, akavuga ko byari byayagizweho ingaruka n'ibishinge bamuteraga, avuga ati njyewe ntabwo nta na rimwe nigeze ngira ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Icyo gihe nyuma yo kuva Indera, urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwiyamye itangazamakuru rushyiraho ko ndibuka Colonel Jano Ruhunga avuga ati muntu uzagwa mu cyaha cyangwa mu makosa avugisha Barafinda uzabyirengere. Navugishije mugenzi wanjye wari wagiyeyo yari yagiyeyo kumukoresha ikiganiro, bakoze ikiganiro, ndamubwira none se muvandi wowe ririya tegeko ntiri kureba, biriya bavuze ntibikureba? Arambwira ati ni Etienne Gatanazi, arambwira ati ndibaza itegeko ritagira retroactivity ngo bavuge bati nyuma yaho tubishyizeho tuzareba n'ababikoze mbere, ubwo njyewe babikoze njyewe umutanyu wanjye umugabane wanjye narawukuyeho. Nyuma byarakomeje, Barafinda arakomeza mu mwaka wa 2024. Amakuru avuga ko
mu kuzana ibyangombwa ubugira kabiri ahashaka guhatanira ku mwanya w'umukuru w'igihugu Barafinda hari harimo n'icyangombwa kigaragaza gitangwa na muganga wemewe kigaragaza ko Barafinda ari mu ryerye ashobora kuba yahatana wenda kuri uwo mwanya w'umukuru w'igihugu. Byarangiye nabwo atujuje ibisabwa, Barafinda bamurejectinga gutyo. Nanone amatora muri kandidatire hagaragaramo iya perezida w'u Rwanda Paul Kagame ku iturufu y'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi, haza kandi bwana Frank Habineza ku iturufu y'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije, ubu ni senateri. Haza na bwana Philippe Mpayimana nk'umukandida wigenga. Ni ukuvuga ngo ibyari byarakozwe 2017 n'ubusanzwe nibyo byongeye gukorwa, aho perezida w'u Rwanda Paul Kagame yahataniye amatora yegukana kuri 99, ubyumve neza, kwijana, abandi bose arabahigika. Icyo abantu bari biteze, Barafinda yari kuburana agira ati ndi umunyapolitiki. Barafinda yari kuza atubwira ati mfite uburwayi bwo mu mutwe. Barafinda wababwiye ko yiteguye kuburana yemye. Ni kuki urukiko ruvuze ruti urubanza rugomba kubera mu muhezo ku mpamvu mu nyungu z'ubutabera n'umutekano w'igihugu? Niyo mpamvu ikiganiro nagize nti nicyo cyihishe inyuma y'umuhezo wa Barafinda utavugaho rumwe, w'urubanza rwa Barafinda utavugwaho rumwe. Amategeko niko biteganya, ariko se abandi muvuga muti buriya Barafinda muri za mvugo za none yaragiye kumena umuceri. Nibyo abantu bari kuvuga, nibyo abantu bari kuvuga. Buriya birumvikana twari kumenya ibyo Barafinda kwa kundi uko wenda yari no gusobanura uburyo yemeza ko u Rwanda ari igihugu gikungahaye ku bwicanyi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akaba ari igihugu gikungahaye ku mabuye y'agaciro, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igihugu gifatwa nk'umupolisi w'isi akaba ari igihugu gikungahaye ku madolari. Ibyo biragoye ko rubanda ruzamenya igikubiye mu birego ubushinjacyaha burega bwana Barafinda Sekikubo Fred. Uretse ibyo ngo hari n'ibindi biganiro numva ngo byaba biteye ubwoba Barafinda yaba yarakoze, ariko se nanone abantu bakibaza ko biri ku karubanda. Ko biri ku karubanda se nabwo yagombaga guhabwa uwo mwanya nk'uko abantu babivuga akabyisobanuraho, kuko hari nk'aho namwumvise ari n'uriya Mazimaka Patrick ari nawe aka Karabo k'Imana, ari we uriya ufite uburwayi cyangwa ubumuga bw'uruhu, avuga ati hanyuma se u Rwanda ko ruhakana ngo ntabwo ari rwo rufasha M23, kuki rwemeye kujya gusinyana amasezerano y'amahoro na Kongo kandi agamije guhagarika intambara? Ibyo n'ibindi nibyo abantu bashoboraga kumva muri ibi birego byo Barafinda aregwa. Uriya mu diaspora yaje mati, uriya mu diaspora ngo aje gusura ibikorwa byo mu Rwanda, baza guperereza basanga ngo amakuru ari kungeraho kuri IB official ngo yaba ari nawe nyiri ziriya shene za YouTube, ziriya Karabo k'Imana na Barafinda bakoreragaho. RIB rero mu itangazo yashyize ahagaragara, nk'uko nari nababwiye ko mbere y'uko Barafinda agezwa mu rukiko hari itangazo RIB yari yashyize ahagaragara ku itariki ya 29
z'ukwezi kwa mbere. Ntabwo ndi guhita ndigwaho, ariko nari naribonye aho RIB yatangazaga impamvu yataye muri yombi Barafinda na bagenzi be. Ntabwo iri tangazo mpise ndigwaho y'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ariko ikirimo nuko harimo gutangaza amakuru y'ibihuha ndetse no ku buryo bishobora kuba byateza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Icyo gihe ndibuka ko RIB yibukije abakoresha nabi imbuga nkoranyambaga ko bagomba kwitonda kuko amategeko bashobora kwisanga amategeko yabagonze. Kimwe mu bintu byashoboraga kumvikana wenda kuri Barafinda, ubwo ni isesengura kuri BO Official, Barafinda yashoboraga kuvuga ati njyewe ibyo nabivuze byose nabivuze nk'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho, kandi kuvuga ibitagenda ni inshingano zanjye. Ariko se nanone iyo byinjiye mu rwego rw'amategeko, akabazo ryatangazo ndaribonye riragira riti RIB yafunze Barafinda, Sekikubo Fred, Mazimpaka Patrick na Nkeramihigo Japhet bakurikiranyweho gutangaza amakuru y'ibihuha ashobora guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Babinyujije ku miyoboro itandukanye ya YouTube. Abaregwa bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimironko, Kicukiro na Kimihurura mu gihe iperereza rigikomeje ku byaha bakurikiranyweho. RIB irongera kuburira abantu bose kwirinda gukoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo bunyuranije n'amategeko, kandi itazihanganira uwo ari we wese uzikoresha mu gukora ibyaha. Nibyo nababwiraga. Nuko RIB yabitangaje iburira whoever uses social media, ukoresha wese imbuga nkoranyambaga mu buryo bushobora gutuma agonga urukuta rw'amategeko. Ubwo rero biragoye kuza kumenya imiburanire uko yagenze, kubera ko ni n'umuhezo unayimenye ni ukuyigumanira, ahubwo wenda nituza kumenya igihe bazafatira icyemezo gifunga cyangwa gifungura Bwana Barafinda, Sekikubo Fred na bagenzi be, tuzakurikirana tumenye uko bihagaze kuri BO Official. Ibiganiro byacu nkababwira nti mukomeze kubana natwe, ariko nanone nibutsa babandi bagira bati abafite ibibazo byo kudatera akabariro, ababaswe no kwikinisha, abafite ibibazo by'imyuka mibi, indwara ya diabete cyangwa igisukari, umuvuduko w'amaraso ukabije, abagore n'abagabo batakigira ubushake, mugane muganga Rugema akorera Nyabugogo mu Nkundamahoro. Mugezeyo muramubona kuri telefone 0782 71 28 79 na 07 2karindwi 568101. Ngaho rero reka mbifurize gukomeza kunogerwa na gahunda zacu muri ibi bihe. Ndabona kavura si kabi, ariko ndabona kakamejeje nyine, kandi ndibaza ari presque mu gihugu hose. Kavura n'umugisha nyine,
ngaho rero mukomeze kunogerwa na gahunda zacu muhorana impagarike n'ubugingo. Mwari na bagira ubusa naho utaha.